Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Dolamara Bogram Tokbi LP School Headmistress Pen Education EM Richard Tokbi Aphan Kachuningri Lakhaing Koratrok Dorbagori constituency ke Parlo Dolamara Bogram Tokbi LP School Headmistress Binarong Parpi Pen Education EM Richard Tokbi Aphan Kachuningri Lasonsi Bogram Tokbi LP School along Ningkan Kitombak Susilo Hem ke hingno athema ing hapawipin hingno lablo Lapen ceiling tawe lapen aklong floor tawe lapen ankituna hem tawe Lasi class ke dota sungpikan lapen ke Kirikiang hapta awe bang sopena job office along ki bia hormuta awe pinro ing bolablo lasi prabjin pen repairing abang nang klem pisirak nang jipusi tuning ripedopon lapen lapu student atom pen pusatame ka tuning ripedopon nilitum class ke do adim ahem wak thanglo do thai awe pinlo aklong floor setame ing hang laplo Eking pak chibi wong nang athai awe pinlo lasi nilituma phanang jinsora prabjin pen repairing abang nang pisirak nang jipusi tuning ripedopon lapen lapu headmistress pen pherangke thengno kaning jike nilitum bogram tokbi LP school along kopia phanlone chiklo jon thoma prang sangti nang thok chomdu karjulong papri paprake school a hem repairing a phanpu nang nak sitame clardak pen chini nilang Sitame contractor ke Timothy Singh Narposi amen klanglo Sitame ningkan kelepo sitame akama bangke nangklem kle lase ajara phanon sitame akama bangke nangklem paprap non posi headmistress lapen student atompen chuningri pedopon News 6 report Karbi Anglong News Namaskar মই Bogaram Tokbi LP স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী মোৰ নাম শ্ৰীমতী বিনা ৰংকাৰ্পী আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে মোৰ ধন্যবাদ মোৰ আমাৰ স্কুলত সমস্যাবোৰ হৈছে কিছুমান বহুত দিন হৈ গ'ল এই স্কুলখন বনোৱাৰ মানে ডিপিপিৰ দিনত পৰা বনোৱাৰ তাৰ পিছত আমি ইকো মানে এই স্কুলৰ মানে বিল্ডিং বা হেৰি ঘৰবিলাক পোৱা নাই আৰু পাইছোঁ কিছুমান পাইছোঁ টয়লেট repairing toilet new boys toilet girls toilet bila পাই আছো কিন্তু স্কুল বিল্ডিং তো আমি পোৱা নাই সেইকাৰণে দুখিত কাৰণ হৈছে আমি বহুত দিনৰ ঘৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে খিৰিকী দৰ্জাত আৰু ৱাল বিলাক সব এৰাই গ'ল খিৰিকী দৰ্জাত নাই এতিয়া বৰ্তমান সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছো যে চৰকাৰৰ ফালৰ হওক বা কাউন্সিলৰ ফালৰে হওক যিমান পাৰে আমি স্কুলৰ কাৰণে অলপ সহায় কৰে বা বিল্ডিং বা ৰিপেয়াৰিং কৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ আৰু এটা অনুৰোধ হৈছে যে আমাৰ ষ্টাফ ৰুম নাই ষ্টাফ ৰুম নথকাৰ বাবে বহুত দুখিত বহুত আমাৰ স্কুলৰ চৰকাৰৰ পৰা বস্তুবিলাক আহে এইবিলাক থবলৈ জায়গা নাই আৰু এই স্কুলৰ মানে দৰ্জা খিৰিকী নথকাৰ কাৰণে ধোৱাৰ ইয়াত হৈ পেলাই আমি গুচি যাওঁ গুচি যোৱাৰ পিছত বস্তুবিলাক বহুতো হেৰাই গৈছে সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অলপ সোনকালে আমাক এই স্কুলখনত চৰকাৰে চাই আৰু ভালদৰে ৰিপেয়াৰিং কৰে আৰু ষ্টাফ ৰুমটো দিয়ে তাৰ মানে আকৌ এক 2 নম্বৰ হৈছে আমাৰ ৰান্ধনী ঘৰ নাই এই ৰান্ধনী ঘৰো বৰ্তমান আমি এই 3 পাত দি পেলাই অলপ বনাই লৈছো সেইকাৰণে এইটো দুখিত মানে আমি এমডিএম খুৱাব লাগে এমডিএম বনাব লাগে তাৰ কাৰণে আমি পানী আৰু এই ঘৰটোৰ কাৰণে আমি দৰকাৰ সেইকাৰণে অলপ আমাক এই ৰান্ধনী ঘৰটো বনাই দিয়ে যেন সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো আৰু এটা মানে স্কুল এইটো যোনটো ইয়াতে খিৰিকী হ'ল কিমান দিন হ'ল কিমান বছৰ হ'ল এই খিৰিকী ভাঙা চিঙাটো খিৰিকী ভাঙা চিঙা মানে বহুত হৈছে মানে 5-6 বছৰমান হৈছে আমি একটা দুটা এনে ভাঙোতে এনে বনাই আছো এতিয়া মানে গোটেইখিনি ভাঙি গ'ল আমি বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু চৰকাৰৰ পৰা আমি এনুৱেল গ্ৰান্ট আহে এইবিলাক টকা দি আমি এটা দুটা এনেকুৱা যিমানটো পাৰে আমি বনাই আছো এইটো বনাই থকাৰ ভিতৰতো মানে কিছুমান আকৌ বেয়া হৈ গ'ল এৰাই গ'ল সেইকাৰণে আমি এতিয়া বহুতো এৰাই গৈছে কাৰণে আমি বনাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ পাছতো ফ্ল'ৰো নাই ফ্ল'ৰো মানে বহুত দিন হৈ গ'ল ফ্ল'ৰ বনোৱাৰ ঘৰটো বনোৱাৰ কাৰণে ফ্ল'ৰো নাই এতিয়া এইটো ফ্ল'ৰো মানে ল'ৰা ছোৱালীক মানে অলপ
বহিবলৈ কিছুমান বেঞ্চ ডেস্ক নোজোৰা হয়, ফ্ল'ৰত বহিব লাগে, এইবিলাকো মানে অলপ দূষিত হৈছে, ধূলি চুলি থাকে বহিবলৈ, সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাককো মানে অলপ মৰম কৰে আৰু এই ঘৰটো মানে বনাই দিয়ে যে। টিচাৰটো এজনে আছে ন? টিচাৰ এজনে আছে। KAC lapen PNRD pen VDC ke sengjia long Karbi Anglong mati chi hek pen KRA nilip aro pen chedon don thek thei lakhain kor phoni lebe mesi constituency ke parlo chukki hola indoor stadium along chiti ni phai cricket homani Karbi Anglong nilip aro atum pherang ke mai innipon pherang ke mai kang nipon pen jasmet KAC lapen PNRD atum VDC kiseng ponji balong ke chidon don thek thei pase lamthe chipaklang po athima VDC kiseng ji puke panchayat aron mate laki inglong aso aphan karbia khe aphan ke kana hok thepik lapen methang ajutang jubat aron pen rong kachilana anta katikuk dokoksi Karbi akhayatum kibirji anasi kedamlo jongsi panchayat aron pen VDC nangseng det pulote pusi KRA nilip aro atum pen ningjepon lapen KAC pen patoite dat pen VDC seng pondet lepute Karbi ronga saratum pen ingtuiving lapen so daka kachisong deng ponji lapen ke laso akachisong ahot ajada sonle sai deng pon pusitame KAC atum si adai chianang ji puta ronga saratum pen pherang ke mai kido ahot ningjepon nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Long herang ke dum phan kiching si suri kadong pajiro pini dak ni tum nile phawar Karbi ronga saramai pen tong se kot pen so herang ke mai ke phan ang ko kalam the ke la son hen lo nile tum ningkan troksi pen lo nang che song bom wang bom hini athepi ke che song do ni tum TVC la pen TVDC chu nang yi pu TVC bangke asap kicu nang teknik tum ce teklong lo la sining rong lo onse me TVDC abang sidame ni tum kacheng hon Dr. Tuliram Ronghang sar apen autonomous Karbi Anglong autonomous council ke ja tum kan chingki batai chingki jadan selen tum ke pachu ni phan am bor ipi nai puni tum chingki jadan penalai tum pena an claim lo dam lo boy phis tame non patumi patu non head jong Karbi Anglong autonomous council pen la TVC ke sengi po alam theni tum long lok pot si ning duk pik lo athe TVC ke seng bang ke ni tum a hopet che don nu the athe TVC VDC bang ke a hopet ni tum ke chini ba kado we chini da lake panchayat aron se dam juni asini tum batai ta ni tum kedam tangar ni an sita me along tin a block long sita me ni tum la bang so VDC ke sengi pulong ni tum kham khe dun lo asi nonda ni tum kham khe asi chedon nun thek the la bang ke athe dak panchayat aron jong sinang le lo lepute li tum Karbi ba Anglong aso akhe phan thepta na ke na hok doji lapen li tum Anglong aso ja kong ki bu ason theta na ke bob doji aposini tum chedon nun thek the la bang ke asini tum phan prap jin pen TVDC bang si nang pachun pinanji jong si TVDC nang pachun pipe pulupute TVC pachun rong lepute ni tum hetan ang deng kache song sidame deng dun tunang kok athe ni tum Anglong aso hian aphan ke cheng hon thepik lapen dak Anglong aso ni tum Karbi det la pugali Anglong so anak haidum sidame methang hakopen bang traditional village traditional aron ateng pencari calom rong rupi cari calom aron atang aswateng cari long nangji athe VDC yong si nang sengo lepute la he aron atang avelo lake thek ling si bang so VDC long election thurpo lake Karbi anim rokom bab pirha kecheng pen hakopen bang bom aron atang Manghume me chiklo Johnny Sose Tuwar Piakong along ihum pulsar by registration number AS03AB1558 kepasang kokabirta nang pali. Dipurong Sophia Dunghet Pirbi Market Adunghet Sondronagar along ihum abai chiklo Johnnian bagdolo non puanta chihumri tambang awelang.
Karbi Anglong alo prek jam adi malong gari motor kang bo chimit me pina porahut. Pini chiti ni phai cricket homani di purong sopi alo Pirbi Market, Sondronagar, Botanical Garden Fishery, Adungalong Ihumpal Surveyed Registration Number AS03 AB 1558 Chiklojoni Sose Towar Pia Kongalong, Kisang Kokpo Birta Longsi, Ahokalam Patini Jiapan, Perang Kiatumpen, Humritamlo. Perang kiatum athengno haladak aradadung kedoatum chirok tokatum pen nangke thano na tengki bangso bait ke theklong chiklojonian bak dolo bonta madua bang puatum ta non puanta nang chihumri relang posi hadak tebok tera yaradatum pen nang pachinido. News Text Report Karbi Anglong News. বাইকখনটো এতিয়া 2 মাহটো হৈ গ'ল 2 মাহ মান হৈ গ'ল ইয়াতে তেনেকৈ আছে কাৰ হয় মানে কি হয় আমিও নাজানো খালি দেখি থাকোঁ মানে ওলাওঁতে সোমাওঁতে হয় হয় ইয়াত জাগাটোৰ নাম বাইদেউ কি আছিলে ইয়াত এইখিনি জাগাটো কিবা চন্দ্ৰনগৰ পিবি মাৰ্কেট ওচৰত ন হয় পিবি মাৰ্কেট ওচৰত Karbi Rongasaramai nometi aro atumpen pini perang kiamai kangnipon nometi constituency ke parlo Karbi Rongasaramai nometi aro atumpen perang kiamai kangnipon labang so perang kiamai kangnipon ang koklaki KEC pen village code nang kepacun piason thosi village council setame tang pacun pipon angji lapen jong sinang pacun pipon pi pulote nilitumke ongdung rongasar arada tumpen chingrum pen akang tuyang ding anstame chisong ponang kokpo athe Karbi Anglong siksidol area longke ilitum kroi thekthi lapen ke nilitum kroi kripusi alang litum pen ningjepo lapen nilitum ke VDC mate thi hek pen village development committee abangke nang kroi dun thekthi TD Wisia bangsi nilitum ke nang bekji kalipulote nilitum akang tuyang ding ansatame chisong ponang kokpo pusi ningjepon. News Text Report Karbi Anglong News. Rongasar nilitum dak habar kimi mate nomati konsensi komitia hin pen ini resmit ki padonang tong sikot pen ni padonang lam thilepen no nilitum non kipa chini kang tung bangke district council asorokhan mate home government asorokhan kipa sini sigit jalam theblam pohelo rongasara tumpen kachesong bongwang bong ningkam throklo la song bong isona bangke TVC traditional village code la bangke kichun ason simanlo tebon ta isiang denga bang la rongasara tumpen apang pen kitubong niltum hin pen kadiman la bangke aku isi bangke traditional village development council TVDC la bangke nilitum apang pen ta council phan ubom lo la pente penang alam the bangke kache dona son lo la so pen atengsi council sor pen ahin pen masi la drop ting committee pu padolo la sopen la anta sit dang et pen aphi non kipachun pu kichi pu hodo bangke nilitum angkrak pen kilong dun na teng alam thelo la bangke nilitum kimang TVDC bangke nang claim PPC non akaprek ala VDC bangsi nang PG nang papas PG si angring long lok la sila bang so bangke nilitum rongasara song apenke kroi thekhe apente nilitum ke manga teng bangsi nang pachun pinang